срочно начинайте работать. Вам нужно быстро расти. Он Ситора за вас переживает. Она говорит, она говорит, у меня самые лучшие девочки в команде. Я говорю, где? Они на сцене должны быть самые лучшие. Да, Поэтому да, давайте обязательно вперед, буду. вы обязательно должны быть на сцене. Мы в Москве собрались. Вот тут такая красота. И неугомонная я. Я вообще Которая мечтала, всё но время не поверила, что я буду здесь рядом с вами. Вот. У меня получилось, значит, у девчонки тоже. У них тоже получится. А ты тоже это. А я передаю большой привет. Да, в солнечный Таджикистан большой привет, девочки. Ну, приезжайте, у нас тут так очень все красиво, вкусно. И рядом Марьяна, которая Да. всех мотивирует. Мы эту хаставюрт поедем, когда у Марьяны будет. Махачкалу давай. Махачкалу. Твоя картина, кстати, там. Я все знаю по инстаграму хаставюрт. Я тоже что сказать. Всем привет, всем желаю роста, растите, девочки, чтобы встречаться вместе с нами здесь. Это очень круто встречаться, когда из разных уголков, из разных стран мы тут так собираемся и общаемся по душам. И ради этого минута должна стараться. И тоже скажите что-нибудь. Всем привет из Москвы, торговый центр Европейский. Кафе здесь чудесное, очень уютное и очень приятная компания. Я желаю всем у нас в такой приятной компании. Всем успехов. Спасибо большое. دخترکای عزیز ماما کار کنید و حرکت کنید و منم خیلی مینوت و ساعت ها من تماما باور نداشتم من تانستم شما نمیتونید خدا خواهد انشاءالله جمع خوش رو که عجایبات سال آینده نصیب در نجدین فبرلیک به همه کسا همین ستول با هم نمیشنیم خدا خواهد کسی که حرکت میکند و پیش میره دخترکای عزیز بسیار روزهای فراموش نشونده بود ما در مسکو در کنفرانس اشتراک کردیم با یوروپیسکی با خوردیم ترگوی سنتر با کارکنه فبرلیک با فعالاش салом алейкум як бор дигар духтаракони азиз занҳои меҳрубон бонувони гиромӣ чӣ ҳол доредтон подписчикои азиз хеле хурсандам ки комментариҳои беҳтарин адатаги видеоҳо менависед боз дар ватсап бисёр мепурсен духтаракое ҳастанд ки бо ман кор карда истоданд барои онҳо як ҷаҳон ташаккур алоҳида барои авайҳо ташаккури худамро мерасонам ки ба ман боварӣ карда бо ман با همراهی من کار کرده ایستادند امروز ما با اهل عائله به وی می رویم چی می خریم میوه تریناژور درون خانه‌اش تا به آدم با حرکت کرده ایستاد مشق کرده ایستاد با بهتر همون چیزا خریدنی رفته ایستادگیم کمتر امروز فقط داشتیم کمتر شهر پراگوکا کردیم و چیزای در کوریا خریدیم تو بگاه هوا بارانی شهر ما باران باریده ایستاده است سالقینک برف و هیچی ندارد اینقدر خنکی بدم نه هوای بسیار تیره ماهی زیبا امسال ولی برف نباریده است اینجا کم کم شهر میریم یکان چیزای در کوریامون میگیریم کودکو هم عادی خدمت خانه بسیار در کامنتاری ها میپرسین که کار رو فهمونه چه خیل کار در کمپانی فبرلیک طریق تلفن آنلاین کار میکنید اگر اینترنت داشته باشید نمرهای تلفن و واتساپ هم در روی اکران واتساپ ما رو سخرانیت کرده نویسید برای ما البته نویسید که کار کردن میخواهم برای ما همین نام فامیل شما لازم میشود نمر تلفنتون رجیستراسیون میکنیم بعد لیشنی کابینت خودتون مگزین در درون تلفنتون می شود همش را می آموزیم ویدیوهای تیار داریم که از ویدیوها تماشا کرده چیکار چه خیل بارو زدن زکس کردن هم میشه آموختگی در آنجا نشان می دهیم زکستون هم میکنید بعد شرط اساسی این کار همین آدم یافته رجیستراسیون کردن اگر هر چقدر که شما رجیستراسیون کنید آدمان را از پشت خودتون همه قدر معاشتون زیاد می شود برای می خواهش میکنم که در همین واتساپ های من زنگ زنید صحبت میکنیم کارم میفهمونم رجیستراسیون میکنم با هم کار میکنیم معاشش بسیار معاش بهترین بسیاری زن ها مادرایی که کودکای معده دارن یا که کار میکنند
духтурҳо ҳастанд, гинекологҳо ҳастанд, муаллимаҳо ҳастанд, ки бо ман бо ҳамроҳи ман дар командаи ман кор карда истоданд. ҳамаашро мефаҳмонам. нозукиҳои корро каси хоҳишманд, марҳамат. худо ба ҳазорон бор шукр, маоши нағз гирифта истодагам. мехоҳам ки шумо низ ҳамихе кор кунед. аз хона мешинам, закаса масалан тоҷикистон тамоми шаҳррош равон карда метунам. ҳамин дар интернет мемонам реклама. кремо, тапочка, либос, тамоми чизорат пасуда мемонаму баъд чӣ мекунам? реклама ки кардам савдо мекунам бо воситаи телефон. ҳеҷ ҷо намеравам, фақат аз тарони телефон. Европейский. Здесь такая красота, қадар хушроки аҷоибот. ҳавои зебо доштаст инҷа, аҷоиб. Тамошобинони азиз, алоҳаҷон бо ман дар Фаберли кор мекунанд. мо аввалин бор ҳамдигарро дидем. инеки как чихеки ранги барвақт мешинохтем, чунки дар ватсап кор мекунем, гап мезанем. духтаракҳои азиз, занҳои меҳрубон, ман тавонистам, шумо низ метавонед. каси хоҳиши кор кардан доранд, марҳамат, албатта дар ватсапи ман нависед. ман шуморо регистратсия мекунам. бо ҳамаи сурати паспортатона мефармед. амрӯз мо рӯзҳои таваллудам, фамилия, номи падар регистратсия мекунам. кор мекунем худохоҳад. кори беҳтарин аз даруни хона нишаста. масалан дар командаи ман занҳои кор карда истоданд, ки дар границаи қирғизистон ҷанг ва ё дар падвал шудагӣ, неки ҳам бо воситаи телефонашон борро запаса душанбе равон мекунанд, масалан хуҷанд равон мекунанд. пулашона кор карда зиндагиашон ба кӯмак карда истодем. барои ин аз шумо хоҳиш мекунам, ки касе мехоҳад марҳамат, албатта нависед, ҳамкорӣ мекунем. اجاره گرفتیم، 2 سوتکه اجاره گرفتیم، دراز بسیار آشکارانه. хинкал дошта است، кафе балконский пекарня. висотка. мерем дара мекушоем, медарем даруни падезашам хушро центр Арбат бе квартира студия. Все. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки медонед, мо Москва форум рафтагӣ будем. дар як хонаи 24 этажа, 21 этажаш чӣ гирифтем, душаба иҷора гирифтем бо ҳамин духтаракҳо. инҳо аз Махачкал омадагӣ буданд, ман аз Саранск рафтам, дар Москва вохӯрдем. баъд як чия гирифтем, комнатаам не студия гирифтем. ҳаминҷа зиндагӣ кардем 2 рӯз. духтаракҳои беҳтаринан шинос шудем. ҳозир дар ватсап суҳбат мекунем доимо. ҳамроҳ бо ҳамино Красный площадь рафтем. дар роҳ маро дошта штраф карданд. ман дар телефон банд аз вай гузаштам. хеле зебра светофори сохтар гиром будааст. штраф кардан, штрафро супоридем 250 сум. баъд вақте ки ҳам бо Мария Номарова вохӯрдем дар торговый центр европейский. ассалому алейкум, паспортамо гум кардам, боёфтам. медали Фаберлика бисёр гирифтам. ҳаяҷон. худо ба шукр. шумонам ҳаракат кунед, якта медалаша гиред. красавица.